دفاعية، التغطية دفاعية، لكن كرة ما زالت باريسية. أشرف، الله على هذا المغربي. نعم. Kvaratskhelia ortaya çevirdi. Partey alamadı. Dembele Hakimi. Eşref Hakimi. En duel med Saliba. Den er en dårlig aflevering, men også husk Arsenal, og så en afslutning af Achraf Hakimi, og så fører de altså med 2-0 og er ganske nær på at kunne booke billetter. Kvaratskhelia vai para cima dos adversários, agora faz um passe atrasado para meio-lua, aparece Hakimi, Dembélé outra vez Hakimi, atira, marca! Achraf Hakimi, 2-0 para Paris Saint-Germain. Devant Saliba et Odegaard, il arrive à centrer entrée de surface, ça va être dévié, ça vient sur Dembélé qui resserre Hakimi, la frappe.